Pasukan terjun payung Rusia meluncurkan serangan mortir pada sejumlah benteng pasukan Ukraina di hutan Kremenaya. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 5 Juni 2023. Tampak BMD-2K dan 2S-9 Nona S mengambil bagian meluncurkan rentetan mortir pada target. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan terjun payung Rusia menghancurkan benteng formasi pasukan Ukraina di hutan dekat Kremenaya. BMD-2K hingga 2S-9 Nona S digunakan dan diklaim efektif. Drone merekam benteng-benteng pasukan Ukraina yang dibuat keok meledak hingga berasap. Sayangnya total pasukan yang dieliminir hingga kerugian militer Ukraina tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Пунктов Причистовка и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины. Нанесено поражение 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Добаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянка Запорожской области.